با هم گپ نمیزنید، حرف نمیزنید، چی شد؟ شب ساعت یک زنگ میزنی مشتری گفتگو داره، ده زنگ میزنی گفتگو داره، اینستاگرامش ده مینویسی جواب نمیده. شهرام کیزارم دلی بقرار. امایلی نیما گناهگار نیستم. چیکار چی خیلی کنم؟ نگارستی وقتی که ما در آخری برنامه فهمیدم که خودت اویلادور بوده. او همش در همین اینترنتی می نویسن که بعد که همین شهرام پیشنهاد کرد همش با هم خیلی شروع نر شدن. شروع نرشن. بعد در بالای سر ما بیا کامند وات کنم میشه که خیلی اویلادوروش زن دروش تماما سخن نکنن در این باره. کامند وادم. میدونه دیده و دونسته میگن اویلادور بود بودم میره قپیده نمیشه. آخه چه بلحوث است که پیش ای همه 1 میلیون گرفتی اومدی پیش ما. خیلی خیلی هم میشه وکو کم کم. او روزی که ما رو بگیری. میفورته. سلام دوستان عزیز، در کانال هوشم تیوی کنکورس با قول قزیق رفته شده است. اگر شما میخواهید در این کنکورس اشتراک کنید پس بخبر نمانید که بلیط ها کم موندن. نرخ هر یک چیپتا 2000 روبل. در این کنکورس همچنین 5 تا ماشین زمانوی، 2 تا کانورتی 100000 روبل، 4 تا کانورتی 50000 روبل، 5 تا کانورتی 20000 روبل و 10 تا کانورتی 10000 روبل و 100 تا کانورتی 5000 روبل و از همه کانورتی بسیار هم ارزشناک این کانورتی 5 تا کانورتی $500. اگر شما میخواهید که در این کنکورس اشتراک کنید پس میتونید با رقم های سبربانک واتساپ زنگ زنید. با عرض و سلام و احترام حضور یکی شما تماشاچیان عزیز و پادپیسچیکانی همیشه فعال کانال مهراب پرو. اینک با برنامه سیرهای فوش با شما قرار دارم. من رستم عظیمی. میدونید برنامه ما سیرهای فوش با کدام وقت عنوان گرفت؟ همون وقتی که شهرام عبدالحلیم در برنامه پیشین $1 میلیون رو با دیل 001 پیشنهاد کرد و بیاد سری همین مسئله چند سیکرت های هستند که براتون افشا می‌سازیم. تماشاچیان عزیز بیاد پاسخی هر رو در برنامه سیرهای فوش از زبان خودشون پرسان میشویم. پیش از همه شهرام عبدالحلیم و دیل 001 رو با مهمونی برنامه سیرهای فوش خوش آمدید میگیم. سلامت باشین، زنده باشین. میبینم خیلی روح افتاده میتوید، خیلی هم با قول نیداولین هستین. چی شد بین شما که یک باره از عشق تو با نفرت یک قدم راه از گفتگی برین با هم گپ نمیزنید، حرف نمیزنید؟ چی شد؟ این سوال شهرام جواب بده. اگر هر دو به یک دیگر تکیه کردن گید برنامه ما تمام می شود. پس بیاید یک سری مقصد بگیم چون به شما وقت داده بودیم و پس پرده شما هم صحبت کردید و این یک ماهی که ما انتظار بودیم همه رو به شما سپرده بودیم. چی خلاصه آمده؟ آخه یک گناهگار شهرامه. برای چی؟ دیگه نیما گناهگار نیستم. چیکار چه کنم؟ گناهگار نیستی وقتی که ما در آخری برنامه فهمیدم که خودت اویلادور بوده و با شما حال هم میساد پاسخی مرا جدت داره. یعنی که شما با چی قرار اومده؟ با قراره که نه من قطعی مردایی که مثال اویلادورن زندگی دارن من قطعی خیلی مردا تماما سر کارند. یعنی شما پول اتکاس کرده؟ بعد که با دقیقه مثال اینترنت ما برو اومدیم هر دمون میدونه دیده و دونسته میگن اویلادور بود بودم میره قپیده نمیشه. شهرام در این مسئله چی فکر کردید؟ هیچی، من روزی نمیشم. برای چی روز نمیشه؟ 24 ساعت زنگش میزنی زنی تای. شب ساعت یک زنگ میزنی مشتری گفتگو داره، ده زنگ میزنی گفتگو داره، اینستاگرامش ده مینویسی جواب نمیده. آلیا بر همین را پرس نمره مرا داره؟ دارم. نه ما زنید نیستم. یعنی ها اینستاگرام را 24 ساعت سیتیمونه که زنید نیستم شهرام جون. کدام نمرش خطا زدگی خود. دلی هر دوی شما یعنی یک باره یخ کش از هم دیگر همین خیال. نه یخ نکشته ولی. که ما مثال دیدی ما یخ نمیگره برای که ما دوستیمون دوام میتیم. همچون دوست. از عشق و عاشقی چی میشود؟ آخه عشق و عاشقی در بین ما نبود، خیرت که نشید نبود. اگر این بعد بنده بشم. انا اون مبلغی که به صورت حساب شما گذروندم یعنی انا تقدیر 1 میلیون چی میشود؟ 1 میلیون را میگیرم. تختو. شما میگیرید؟ در حالی که شما این جواب روزی نیستم نمیگیرم شاید سومشم نمیتونم برای من در اخیر گفت که من اویلادورم. یعنی شما رو فریب کرد؟ بله. از اون که شما میسوزید خودتون رو دور میکشید چیکار میکنید؟ خیلی میبینیم بعد برنامه چی گپ میشه. سود کشی البته. نه سود کشی نه. در حقیقت اویلادوری شهرام پیش روی شما رو گرفت و اینکه 1 میلیون ها دو موتو زیاد بودن. نه اویلادوریش اقلا ای اویلادوری مثال یک هم اویلادوره اکمون نمیگین که ما ایمن قطعی بچهای بزن گپ میزنیم. مقصد گپی ما که
ақалан дар ҳамин интернетҳо паҳн намешид оиладориш? як Бояд оила фикрша доштем, мекардем. оила доштем чӣ гуноҳ кардем? Я маталаста курсамҷон. Марди як зана безанай, марди ду зана соҳибзанай. Қанша зана сезана, раҳмат ба зани чорзана. раҳмат ба марди чорзана. яъне ки шумо мехоҳед ки 4 зан дошта бошед. Неам хеле маталаста. Бароям қа пеш раш ҳамин зани ма гирифтеста. янга аз ин чиз огаҳ ҳастанд? Огаҳа? қар карда ба хонаи модарашон нарафтанд? Не, шуморо дӯст медоранд яъне. албатта. ӯ розие ки мара бигирӣ? Акӣ хе бигирем кадом зан розие ки шуш ду зан бигира? Не ки рӯзе ки ман таклифа кардам, як моҳ меша дар берун хоҳам. дидӣ оли нагирифта. яъне шумо хушбахттарин зан ҳастед ки як бора ин чизро дарк кардед ва ақлатон ба ҷояш расид ва пешниҳоди Шаҳромро рад кардед. ҳамин гуна? мақсади габи ма ки агар рӯзи ма худам оиладор бошам, мисол шавҳари ма буда ки ман зан мегирам, мисол аюдаи зиндагӣ бироя шароит бигирам, ай хеле мисол на ҷанг мекунам, на ҷанҷол, на пишти мардак мегардам. бовар нокарданист. ба худо Даҳшат. ира ҳама медона. беғарз хай подписчикои ютуби шумо. баъд аз пешниҳоди Шаҳром 4-5 нафар ҷавони дигар ба ман $1 миллион пешниҳод кард. онҳо чӣ мешавад? ӯ ҳамаш дар ҳамин интернетӣ менависанд, ки баъде ки ҳамин Шаҳром пешниҳод кард, ҳамаш ба ҳам хеле шеърҳои нар шуда. шеърҳои нар шуда, ки муам бояд як рӯз яташ нависта ки ҳамуро мо мехоҳем фаҳмем $1 миллион сомона ё российская ё доллар. гуфтам албатта доллар. пас баъд аз Шаҳром онҳоро қабул намекунед? не ӯ ҳамаш хел мекунам, ҳамин дар интернет ҳамаш дурӯғ аст. ӯ ҳам хел мега. яъне ягон нафар мисли Шаҳром ба ҷуръат нест, тавоно нест ва Як- дар чашмони не, шумо не. омадан ҳамон муҳаббаташро изҳор карда наметавонад. ягон кас ранги натавонист дар картан партояд. Мардак шудан дар кора. аҳсан, ин қадар маблағро аз куҷо ёфтед? бисёриҳо савол медиҳанд ки шояд дуздӣ кард, шояд ягон бонкро ғорат кардед. аз куҷо пайдо кардед? Хай ки ёфтем да. он 2 соле ки набудед шумо дар муҳоҷират магар будед? Хизмат дадем. баъд ин қадар маблағро аз куҷо ёфтед? баъди хизмат на 4 моҳши дар берунем ку. яъне шумо кор кардед. Албатта. ташаккур. то ҷое медонем Шаҳроми Абдуалим студияи шахсии худро доранд ва ҳамарӯза сарояндаҳо ба студияи он кас рафта сабт мекунанд. албатта аз ҳамон ҳисоб маблағ меёбед. Албатта. дил як саволи дигар, чун шумо ҳам чеҳраи инстаграма ҳастед, шинохта ҳастед, машҳур ҳастед ва Шаҳром низ сарояндаи номдор аст. агар тақдир ҳар дуи шуморо ба ҳам пайванд мекард, яъне ки оиладор мешудед, боварӣ доштед ки зиндагии шумо долга мерафт? хай аввалаш ки ин насиби тақдири оз ман неам бугум, вақте ки дар насиби мо боша ягон таймочка карда наметонем. мақсади гапи ман баъд уз шаки зиндагӣ мекардем, баъд медидем. бо медидем чӣ мешида, чӣ гап мешид. яъне ки рашкро ба кор мебурдед ва ҳар рӯз не ки ман духтари рашки нестам, рашки неам бош акр любой зан дора рашки, не ки ман нишон наметавам да мардак. чун ягон Шаҳром вақт. духтарони зиёд менависанд, ҳамроҳаш меоянд ба хонаатон, баъд он вақт чӣ кор мекунед? мегум ку ман рашк ман ҳеҷ вақт да мардак нишон наметавам. ай ман як гапа мегум ки ман духтари рашки нестам. ҳамаи зан рашка дора. мисоли ахриш хояд ҷанг мекуна, ҷанҷол мекуна. ҳама мардаке ки бикуна ай не ай ма меписа, не ай занаш, не ай дигар дигар мисол мекадагиш мекуна. ай да хубш ай мардака сарбти бир равай қафои худаш. Шаҳром дар ҳақиқат шумо булҳавас ҳастед, яъне ки О, духтари дигарро дида Не, боз не, не, ошику не. мафтун Санаткор мешавед? Кор мардум ҳамашон пеш хеле будам, ай. пеш ростӣ будам. ҳамашон арӯз боз. Не ба худдил нестим ахли. шумо пеш кор будам. мекунед дилро дубора гарм кардани? хай мешавад ки. Не ки булҳавас нестем, барое ки будам. Пеш вақте ки нав санъаткор шуда будам, ҳамин чӣ мегӯянд интересда будам. Мақсад чӣ мегӯянд булҳаваси интереснам буд. Не ки ҳозир нестам. ҳозир пир шидагем дигар булҳавас нестам. айни булҳавасиша. Не рости ҳозир ҳама ҳоши хаёлам қафои сурудомай, қафои клипомай, ҳамин кадоме ки бишноса бидона дар ютуб каналам ҳамин 3 рӯз пас, 4 рӯз пас, 5 рӯз пас дар як моҳ ками кам 5-6 суруд баровардестам, клип кардестам. ҳоши хаёлам қафои сурудомай булҳавасӣ накардестам. охи чӣ хел булҳавас нест ки пеша ай ҳама 1 миллиона гирифтӣ омади пеши ман. Хай хелеам мешава ку кам кам. дидӣ охи Не ки булҳавас нест, не ки як дил дорум, якта дорум. барои метавонед ҳамон суруде ки дар ҳақиқат бе ту як қадам ҳеҷо намеравам ки ман хеле ҳам машҳур аст, баҳри дил хонед, шояд дилаш гарм шавад. мехонам шояд тане 10 таш мехонам. ман як қадам бе ту ҳиҷо намерам, азизи дилам, ёри хушкилам, ту нарав танҳо мемонӣ бе ман,
یاری دلجویم یاری خوش رویم. چون این که سرودشون رو علاقه زمزمه کردن و شما در پاسخ چی اتفیق میتید؟ درباره همین سرود، بله. این سرود من در محقله رستیگه نه که من این قاق میگم برای هم بخونم همین سروده. مرحمت هنر دارید؟ کم مرحمت میشنویم. شهرام کی زارم دلی بقرار دلشی این دلشی نداره. این من راست گفت شهرام جان همین سرودی تو یاد بخشید همین اینستاگرام هم خیلی به همین طرز پریکول برآمدگی برنامه هر یه بچه میخوناشه. دیدی؟ شما خواستین که برای ما بخونینش. اکه ها خیلی شهرامو بسیارم برای همه شهرامو. مرحمت. گفتم کو خودو میسر گفتید و چهار میسر هست. چی داره؟ من به تو یک قدم هیجانم میرم شهرام کی زارم دلی بقرارم. اکبر انگو دختره خونده نمیتون او زوری بد خوندگه. اگر خیلی نورا بینم ممکن بعد فهمه که درباره هم گفته است. میبینم که روزگی بین شما دیده میشه و شما روزی شده ایستاده. قریب مونده قایدگی ما درست نوجوانی قایدگی کم تربیت روزی میشه. دل در حقیقت وقتی جوانی طلبگار پیدا شود و گوید که یا اینکه من اویلای آباد یا اینکه اینستاگرام، شما پولی از اینستاگرام دست میکشید و پیشنهادی جوان رو قبول میسازید. ها مثال نالی شهرام که هیچ معلوم نیسته میگه که شوا زنگ میزنم زنی تای در اینستاگرام دیر جواب میتا برای که ای که من فهمیدم مثال اویلا داره چیه دیگه همی چی خیلی اهمیت نمیتی کو اوجه دیلی موندگی بری مثال گابو اگر یا وارد جواب تی انا اینستاگرام را درو کامند ود میکنه تلفن تای خیلی آخر کدام روز به تلفن میگردی. گفتم که ای سخنای ترا ای گپای ترا اون مرد بگه که مثال ما روزیم او را بگیره اویلادار نباشه بعد ابولی سر ما بیا کامند ود کنه میشه نه که خیلی اویلاداروش زن داروش تماما سخن نکنه در ایباره کامند ود نکنه تلفن تو زنی تا یا ای خیلی و خیلی از این رو هفتاده 100% رو هفتاده. چی دیگر پس از این برنامه فکر میکنم با هم گپ نمیزنید و دل شما رو بفکرم با قطاری چورنی سپیس کمی پارتید شما زبان کی رو بد میکنید؟ نه اک چورنیش نمیکنم خیلی بدم جوره یا میلیون شا گرفتیم با چورنیش که اتکازش کردیم نمیشه خیلی شما باوری دارید که اون 1 میلیون دست شما میموند؟ باور نمیکنم. خیلی نمونم یگام قشمت یما میتونم همش میتونم دیلش نزنه. نه نمیزنم. این دیلش میزد در کارت ما نمیپرد. تشکر زیاد. بیاد سوال دیگر رو میخونم. فکر میکنم که پس از اتکاس کردن دل شما دیگر سرودهای عاشقی و خیانت و بی‌وفایی رو زیادتر میسروید. میشه. البته همش با دل داخل دارن. همش با دل داخل دارن که با یک تا این مینوی برای دل میبریم. این مینوی یعنی در نقش اساسی کیست؟ در نقش اگر خودش راضی باشه در نقش اساسی هم خودش بازی میکنه. شما راضی میشه که در نقش همون دختری که در سرودی شهرام نقش بازد اشتراک کنید؟ نه ای باید او کلیپ هم سورپرایز کنه برو بگن با نام دل برو یک که سوای مون در یوتیوب در اینستاگرام با من ببینم میگم ای درباره ما هم سرود خوانده نسم دلی بچه چیزی میخواسته بعد ممکن راضی شه. دل یک سوال دیگر امروز میبینم در بین دخترانی خودمون بعضی دخترانی هستند که فرق ندارد با آنها بچه اولادور است فرزند دارد یا اینکه چند زن دارد دیده و دونسته با انامون حرکت و سرپولی و دیگرش نگاه میکنند و با او خانه‌دار میشوند. چرا شما مثل اون دخترها نیستید و نمیخواهید که اویلای همراه شهرام اویلادور شوید؟ اکما گفتم کو از این قپش که مثال ازی من نمیگم که موقتی بزنو که فقط سر کار داریم گپ میزنیم یا که کاگ میگن لوبوف میکنیم با هستن مثال مردایی که زن دارن اویلا دارن. آخه من گفتم که یه خیلی شید که در مبین همه مردم فهمی بابا میگن باید قدیده و دونسته با خیسی قطعی گپ زدیسته اگر این بیرون ای کدر میشید خیلی باید فکر میکرده این خودش شید که خیلی چه آوازه کرد. شهرام پس از برنامه شما در کوچه ها سوال میدادن از طرف مخلصا چی میگفتن؟ خانواده چی میگفتن؟ پدر و مادر چی میگفتن؟ در کوچه ها بسیار سوال میشید اما برنامه شما حقیقت داره شما دیل میگیریم بزنی بعد من یکم سوال شما جواب نمیدادم راست میگفتم من دمیشید بخدا سوالو که هم برنامه تون چی قد شهرام مثال گپ انتظار میشه خلاصمون میگیم نه خلاصه ما رو همتون فهمیدین مثال گپ ما شهرام جون اتکاس کردم
чӣ мегӯед манам отказ мекунем агар нехе боша хайқа дӯстӣ кунем барои ҳамдигар моро фаҳмидан мекунем охӣ яъне ки шумо дигар аз ишқу ушқӣ ҳарф намезанед ва ҳамчун дӯст муносибату рафту омадатонро идома медиҳед ҳамин як хел муддати кӯтоҳ албатта. ташаккури зиёд тамошобинони азиз биёед ба ҳам ба Шаҳроми Абдуалим ва ба ҳам Дил 001 як пешниҳод метиҳам агар пешниҳоди ман ба шумо маъқул шавад пас ман хурсандам чӣ мешавад ки ба хотири шод гардондани анаму хотири мухлисоне ки ин қадар шуморо интизор буданд ва посухи шуморо мехостанд дар барнома фаҳманд як филми кӯтоҳмуддат як филми тарбиявӣ баҳрашон ҳарду ки дар нақши асосӣ ҳастед пешниҳод созед мақсад чӣ филм ҳамин история хамона ҳамин албатта ҳамин историяро ҳамчун як саҳнаи тарбиявӣ метавонед ки ба бинандаи мо ба рӯзҳои наздик пешкаш созед мақсади ма ки агар ки шумо пешниҳод кунед ман розием сцена дар ҷониби ман мешавад ва дар канали Меҳробро ҳатман меравад шумо розием ки дар ин филм нақш бозем розиемо ҳамин историямона ба таври филм бале филми тарбиявӣ ба мардум нишон медиҳем ва чун шумо ин чизро аҷдад ба қавле надоштед ки аз ҳам ҷудо мешавед вале ман мехоҳам ки ҳамин саҳнаи тарбиявӣ ба дигарон як дарси ибрат шавад хеле ба таври нишастан ё ба таври филми тарбиявӣ ҳамин историямона аввалаш то охирша ба навор бигирем аз он ки Шаҳром дил шуморо отказ кардан яъне ба қавле рад кардан зиндагиятон вайрон нагашт аз ин чӣ эҳсосот фаро гирифт ва дигар ба ягон кас ошиқ намешавед мо дар барномаи пешин ҳамроҳи дил ваъда карда будем ки як хулосаи аниқ мебарорем як фикр мекунем не ки ба фикрам оила дар ҷои аввал меистад бале аҳсан яъне оиларо интихоб мекунам ба дил иваз намекунед яъне ки ба королеваи инстаграма иваз намекунед марди якзана безана қаншазана дизана раҳмат ба марди сезана чапанаш гуфтам хеле ту рустамҷон ҳам қа мезани ки ҳами отказ кане ки ҳеҷ айма отказ накарда Яъне ҳамиш ту чӣ ход дилаш гарм маслиҳат аст, ҳамиш мо чӣ маслиҳат кардаги мара отказ додесен медонӣ ман дар ин ҷо гунаҳгор нестам дар ин ҷо дил шуморо пешниҳодатонро рад кард бо сари баланд дар назди анамин нафароне ки моро тамошо доранд хавли полин отказ нашида ба фикрам дар ҳақиқат охи не отказ шидаги не ки мо дӯстимонро давом метиҳем гуфтагим ку бале отказ яъне шидаги туй намешавад анамо туе ки мардум интизоранд Не. дубора намешавад туй намешавад мутаассифона як муддати кӯтоҳ ва мебинам ки дар ҳақиқат Шаҳроми Абдуалим ҳеҷ ба тақдир тан намедиҳад гарчанд шумо мегӯед ки не ман намехоҳам ӯ ду пойро ба як мӯза андохта мехоҳад ки бо шумо издивоҷ кунад як посухи обдор диҳед ки ҳамин дигар намешавад нарха баландтар бардорем оҳо ман дигар намедонам чӣ бигӯм яъне шумо ҳам розӣ мешавед не агар биё давом шуд дар филм мардум муайян кунанд дигар бибинанд нарх пархти ягон кор намеояд меоя яъне анамун филме ки рӯзҳои наздик дар канали Меҳробро пешниҳоди шумо мегардад номи филм чӣ мешавад тақдири ана ҳамин ду ситораро муайян месозад тамошобинони азиз биёед хулосаи аниқу дақиқро метавонед дар анамин филм хулосабардорӣ мекунем ва мебинем ки яке ҳам ҳоло ҳам дилаш гарм аст дигаре дилаш хунук аст биёед филм такя ба филм мекунем ва филм муайян месозад ки инҳо ба муроду мақсад мерасанд ё ин ки дар ишқ ноком мемонанд дар охир чӣ гуфтан мехоҳед баҳри анамон нафароне ки шуморо то ин рӯз интизор буданд дар охир гуфтанем ки мақсади гапи мо ҳами барномаи мо ҳамин буд ки мисол мо биёем ҷавоб гӯем ин одамо ждат доштанд ки ҳами барнома чӣ мешавад камтар дигар ждат кунам камтар акма уже гуфтагим ку мисол гап не ки бача нафаҳмидестем агар мо кино кунем ки дар кино бифаҳма мардум ки ҳамин яке то киноро дилшам меомӯ отказ шидаги хай бо ина кино рафтаистаҷи вале полин отказ шидаги нест рустамҷон ба умед наша пас ман гуфта гузаштам ки филм муайян месозад қисмати тақдири Албатта. шуморо як муддати кӯтоҳ вақт дорем метавонем дар як муддати кӯтоҳ бо меги кино кунем дилша биё кино кунем ба анамун доираи мухлисони худ чӣ гуфтан мехоҳед аз минбари мо зинда бошанд сарбаланд бошанд ҳамавақт дар ки ҷое бошанд набошанд бо чӣ бошанд бо Шаҳром бошану бо Дил 001 бошанд бо Шаҳром бошанду бо Дил 001 бошанд ҳами ин одамое ки дар интернетан ҳама вақт моро ҳам хале тамошо кунанд дастгирӣ кунанд эмайли ташаккури зиёд тамошобинони азиз ин буд барномаи сирҳои фош ва чанд секретҳое буданд ки дар боби ҳам Шаҳроми Абдуалим ва Дил 001 пешниҳоди шумо гардонидем ҳоло ҳам давом дорад тамошобинони азиз мисле ки лаҳзаҳои гуворо давом дорад барномаи мо низ идома меёбад
ин буд суҳбати гарму самимии мо дар толори мебели Акрам. Агар шумо мехоҳед барои коргоҳи худ ё хонаи худ аз чунин мебелҳои шинаму зебо харидорӣ намоед, пас метавонед бо нархи дастрас, яъне ба таври насиҳа метавонед бо муддати 6 моҳ аз ин ҷо дархост кунед харидорӣ намоед. Рақамҳо дар рӯи экран. Хайр, тансияту хонобод бошед. хайр.